Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hati lagi perang. Sebab ini lah ada den dah tak kamu kena pas dah perang. Kita den dah apa ni jadi ni kan. Harap itu lepas dan hai itu lok kemarin ya. Kalau lok kemarin kan. Temat sedang Lejit mabrum. hayat dapat temar dapat saya baca perisa dapat pistol kita kita no. Kita dengan iki nar bosol kita dah. Mana yo flight lihat mana ikman, bagus ni cerdas ni tu. Wana dah, wana siat gila. Jadi, yuta dah. Orang lain nak lagi apa? Nang bahau yut. Menteri Ketenat Pulit ubak lakmen rumpui ulapoi semukro West Giant Hills hagas ngi baar kat tu ni kenta hadian ba saungut kiri upat ba kila kalon yap haga jing syak siat haki Pulit Assam habakran sikila pathai kubor na lumpalang mukro ubak rumpui ula pentip baka sarkar kan sapleno e kabaratu outpost haka arpsan tarik mentau benai komsi benta banyarap ai jingya da yiki pat nong snong kibadan haka than nalor kabaratu en pliru e police outpost haker shai but Malangkona West Khasi Hills. Ubak rumpui ulai tho baka jingya kren penbet buat kan ya lakalenti bat ka sarkar kan syem ya kalat ban ai jing sngan yiki pat ba hakaput da babu yiki police outpost. Nadu arajar arpau bubnai jun da pemani ke meeting kawa side by side yo pembat yo pudusam MK mila ya ka security yang kibro tayi tay bha ha ka arhausan tarik uniu benai dang uwai ya ka police outpost hapo boroto ba sakavi ka police outpost le hapo kersai ka wadap aproba yo wai hapo kersai wa hapo Malangkona knang ba uyo jing sngan yang kibro hapo border dan ka border dispute like ka vil border difference like ka vi hendrai i ka MK mi to em ka jing sngan ye ki no chong i wala kham tam chu cha blai em ka mi jing chia knang vi bro yang i upoi smart check ni kita weti bha ini lang sarkar ule kam ang ne arasan trik ka burto deredi ka yo em ki bro yang ka outpost yang ka kan thop i arpha ni ki chnong ki wa em hapo ka ni ka thai